Jadi Mahlanya ni, oke jadi. Sama lagi kan lupa bayar mula. Kamu hawa mungkin. Ini tu guru. Aku jadi dalam kalau malu, mana kita bisa lalu enak di mana, kita bisa lalu enak kamu hak. Itu apa ni? Jadi hati kita bisa lalu enak kamu hak. Karena bila lu buat di khawda satu hari, ya. Jadi Mahlanya, hak kalau mau muna, umamnya kita akan bahawa. Ni awalnya muthaja adan Mmino wa Sephetho abantu yamasa utore ayiko kansani je ndati Mahlanya ako tirise umamedi wa tshebeletso ya Lekoa FM hane a bua ka Mahlanya bua ka Bua ntenda twa. Bua ka le hlono no maketsi. A tumenga lona le bitso la Mahlanya patela ke tsoko di ya thaba na ba. A khanna le tabana le tla Labenya la khaola mmalo le ke kgang. Lo ja le thata mo tshenge ke ka data misa ka ofela. Yanda twa. Ke bona le ka ka kwano le na Labenya la khaola mmalo. Namba 7. Bua nda. Ile di batho tsena. Ke batla ke le ntho fela ke ha go. Go mo ba ni. Bona o bona la ni. Tsela yo ma Afrika ile nga lwa ni go ta go ta tsela. Pele ke le ba. Ke ne ke batla go botsa potso. Hore na pele o kapatile. Na ona le sentence so se etsa ka po. Ke ka video ka pa ona le research o etsa. Go tsalang ka re tsonda de ha o phela. Ina ke ntho e leng go tsamaisana le bophelo ka kakaretso. So hle se re di phelang jalo ka ha re le batho. O qapa ho latela dintho tse teng lefatsheng ka kakaretso ya tsona. Mme la re ke ra dikata hang le tlapeng le bang le leng. Fela he re kapa re papisitse le hore o qapa ka ntho tse teng lefatsheng tse amanang le bophelo. Mme ke ha ke qapa ke nka nako ke shebe dintho tse fapaneng le tsa bophelo ka kakaretso. E seng nka be se ke re ke kena ka studio fela ke se ke kapile ke bua tlathe. Tabe ke sa win ne di mohlomong ha o le jalo ke tlabe ke le mokoma ke le lethuela jwale ke di hanna ka moya. Dimpa ka nnete ke a qapa mona. Yanda. Ha re ka le morao he ha re khutlele morao nna mona. Ho ba motho o mametse se di sa se ratang mme o batla ho tseba haholo ka ka sona. Ntate Mahlanya o ka dile go bula bile wa fa se le mo ntse ke tarile gale haholo ntate ba ka go nka tla kare go tloa ke se ke thuthuwa ke keteletse le ntho e ke e ratang haholo ke na le mmino ene ko latela wa dibini tse ding tse bang ba sa phela ba bang ha ba sa phela lo phela kwa ka gore ntho ena e beng ke ne empa nna hore ke qetelle ke kena mmino ke qadile hantle ka 2006 ka 2006 yanda o qala o lo go bula le tapala hao o la le tapala hao kapa motho mo o dinela o tsile o dina tsa sa tapala se se ke ne ke tsamaya le ntate Rantsho e leng yena motho a lantshogisa go ebe ke tjena mme ne ke tsamaya le yena ka boemo ba gore re ne re arabela tjeka la go mo fumana le nna nka ba le pina e le nngwe ke kapileng gona le tlapeng la hae mono a e lokise mane le mane e le hantsang bela o qeteletse go ba le mo e leng gore o nkothela hanyane gona matlapeng ano a yore ke re ka pina tse pedi tse tharo mme ne ntse le ha etsa gore ke kwene ke gone gore ke be hantle e beng ka fitla boemong ba gore le nna ke tla ikemela ke itshematele ka letlapa le leng la yanda le tapala le la o tumisa haholo ke le ke gola ka lehloholo go na le letlapa le ke ya ena la kupa la ntate Rantsho ile ka bina pina tse pedi mono number 3 ayala la ya kupa number 3 ayala la kupa number 3 ke mana ntse monna wa sha sore le sha ka monna wa yanda bua le thwe le fikela wena ba ke tse ntsala nna go tela go tsona ba ntse ke kena ke sha hanyanyana yanda ke keteletse ke ba le tlapa le thwe di ga ditjamme le ntate thwe ke ntate Sephetho ke lo le tlapa le reng
nka re la bala ka la ho qala empa ke ne ke le kopanetse le ntate Sephetho fela ne le ke re ngatshele matleng a ka le ena ntate no mo ne re ntshitse boqapi ba rona ka ho fella ke lona le leng la etsa go batho ka nnete ke bona ba ntse ba boetse ba beile mahlo le tshehetso ho rona ho ba bang ba kgona ho rata melo ka nnete ha o ka tshwara tjena o ntso o tla hantle ya ntate Letso e le shome le metso tseng re bile mane hore ya shome le motso le mo o ntse ba metso tseng le sena tega se le tlo ba tsena le bua tse dilo ha di de bana ke na le mo tio ka kwa le tsama le ka motso le tlo ba tsena le ho ka le di o ha ka kwa ha go ya tseba ntate Mahlanya ntate Mahlanya ha re tsengona he nne re tle Labenya la khaula mma ile wa ntse ka pele la pele se le mo tsepi le tla pala pele lo ja ke se ke sa hopola hantle ke ntse ka 2009 ile Labenya la khaula mma no mo ya pele ya nje kala o etsa tla pale le la ka wele ke re ke mo ho ke Labenya la khaula mma no mo ya pele ka 2009 ha ba se re ke se mo tsepi mo le wa bona wa le mo ha o di se go lo ka wa ya te ba o mo kwa di na o di sa ta pa ko ra ba mo so bona ga ga di sa le le ya bua nnete ke tlabe ke bua pepe mogabo bua pepe mafositse hanga go nna mo kila ka bona go bua le ke se ke le go mo itseng go bana bo pelong a ona motlha wena o ka re modimo ke batho ba ka tshong ka tshehetso le tatelo le ka nnete nna ntse ke sebetsa dintho ka ke tseba fela gore ke sebine ke a bina ho fitlhella ha jwale ga ona mo nka reng ka nnete atšhe ke se ke kukumodile go nka reng atšhe ke a ipona jwale go ke kgole motho motle ga bolelwa ke batho e tswe le bophelong tsona tshebetso e na pina ga ona motlha o ka reng o e nepile ka go felela ke mo gona ke ere ga ke bua le batho ba bane le dibini motlhala ga o bone o sena bini se tlolang tse ding ka go bina ke o baneng tsatsing ena o ka nepa etsa tlapa le monate o sane e mong a etsa le leng e tswe le batshehetsi ga ba ke rata sebini se itseng ke be ka re se itseng se a se tlola ke mo gona o senang le mong o tla bini se itseng se ka godimo go dibini tse o dumela gore motho yo mong le mong o na le boiphihlelo ba gae motho yo mong le mong o na le boiphihlelo 0164211143 ko fa monyetla mmamedi pele re ya dipotso pele re ya kae ko fa monyetla gore ga le ntse o labalabela go bua le ntate